Mla Barim Kapulbari, Esmatur Mominin, Lakino Bula Shah Shoh akidikhot jongki seng balang hakisngi ningkong, Katba udang poi shika office Deputy Commissioner Hatura, Ban Thep Kyrteng na kabinta ke election shika Hills Autonomous District Council. Mominin ringkat bat uweipat Kyrtong, inamul hong, lembat kinong kershan jongki, kilapoi min step shaban pli ke office, Henry kat bagi dang ab ke kubor halor ke jingdon jongki kala sapriang bat hadian kata bun ki dekhot seng bhalang bapher kilawan shaphelau office UDC lakino bawat la ki polit kidon men pahara Henry ki dekhot jong kate ke kinhun kila pinbor bandrung shapo bat ha ke jingya kenat mominin bat uhong kila Shah Shoh kat ba kat tu kat ni kinong kershan jongki kila pen ki pulit kilawan ban ai jingerap marmar bat layalam no iki Shatura Civil Hospital ban yo ya ke jing sumar hadien kini ke jingjia lapin klan ya ke jing pahara ha office UDC kat ba ki kinhun seng bhalang ki ba persha iki Kyrtong bomdei ki riulum kila bateng ya ke jing ki jongki kuinga ara tungang kuna anjing ni district council ko Punjab naksuna amge bako anjing wara chakna jana bisung ko chaka to jana aru mangsa kan thenga sopir amon sira ya ha dong ode eba sopir amon bok na na ko khawna na eba kalen ko bisung ko jana dong ni bo bangga Ra daw na semua nami waktu tinggal ni zaman na ai sira kana kon sani gen. Di waktu awal popo. Dia kemang anjing waktu daw takutna nang pinga daw sardok tunginya. Da siba kana chok di besak saba. Masuk muat chok, masuk bolenga, abuk munya, abung bolenga. Amme don sangna ai anjing jebo hong anjing takut sangna. Iba to kayo makan kenal. Kasung! Anjing kasung! Hela. Thank you.